Machero kere mbetekiria kuwatoge ni kirindeto chia Meru TV rukiri ni wambeta muthoni wa kiramanande na wegero abwate nwethirite wina rukiri rurueje na rukiri ruthari meto thiatereki mitandao yetu yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tutegero kulukira Signet na kinya Pang Meru TV twakuwatoge ni kene tukumenyethia burabura account ya Meru burabura ndiguru na yetu yonde ya Kenya na kwenda kumenya wit na mbere Meru na kinya ome account ya Meru turamberi na riboti mwandiki wetu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi aranende aringi biashara bathoko ya Gakoromone na barabari anturira achithurunkirite thoko ya Gakoromone batiwiritwe ni untubosi wingi ya Gakoromone kumba kwithira yiturika na utwika mpanga kiribo bakira nende baugeta babaina bena obwa abo kumba kwithira bakiwatwa imirimo kathumba ira yomba kwithire kiretwa niruko bairomba ngavana wa Meru amana kinyotongere bo county ya Meru kumba kwithira bakichumire na mpoi na utiira si wingi ya Gakoromone ne kumba kwithire kyailu bura yagirite riri ni iria ria siwa renjira yunukitie nterecia Gakoromone igiukia mateta kiria kari na kinya bamwe batongeria aja kaunti-ini ya Meru baria baciumirite gutetera siwenji onde Meru nayo gututirwa kwethwa city baingi bakirigara kethira city keja guntu siwenji kunukania jeria rinene Meru itakinya ntu akwethwa city tugatina kwa irua utwiranga city ni untu riu butumite akariba ntereji baciumire na maruruja manene kumeneria thirikari ya mutumanto ithingia ni kuinga metho na matujao iguru ria nteto iji riu bari ugwene bwa gwatikwa ni mirimo yumanagia na kwagia utheru muno gukurukira ruji bakunywa rumanite na gutonya gwa siwenji na miuro toithingia thina ratwane gutunyweithia siwenji kana ne kukure yaruka rwero retaruka watana rwero toro muro watana rwero muro batwe tukanyunya siwenji bato to irende kunya siwenji nande siwenji rezeka ngorana oje watu kunywa tukanye siwenji kana iroje baba na jara jara tieta motumanto ivinkia atinke bora mono tutara siwenji tore to kara mayana to kara cotton to kara tutesekete muno ni ntubaro jirura siwenji turaro kwejera miundene yetu na gutwenyangeri imera tukinyanga wa buru ogerio to nyenya mundene jou otiomba kinya ni ntuboko nunka na interview vingi mono ibithokite sana so itukoromba thirikari yetu ya Meru etuitira siwenji mundene tuteseka bokongana miaka nkurukia irire ukithima kia kurekerea siwenji gitakurukia tagaria kinya rimwe kire kigwa kwa nterecia Rwanyange amwe na waziri wa ruje gwikinya ntere yuma itoja iri gutegera witi na mbere bwa wakibwa kithima kiuria muthia kionania kuria kwanwa kwawe ni gwikuria gwa wakibu Adio wa Meru sewerage yujukite miaka mwanja it is a shame to put it twari uma tebo point ni ati contractor akoreta materials on the site tutene irandu ikumanisha we have no debt tebo certificates on the ni paid na tukuja meri thatu withiri ndare aringi tebo progress yongelekete kanini kiuria gikinene riu ni kethira kariba Gakoromone bagetana mbere kwa ngaikwa ni siwenji iji thirikari injitie metho na matujao ndi bakuringira murandi jwa kwethia Meru city kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Kibya muno mwandiki tu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi no tuboto ambire Ntheto cia Meru TV rukiri na njira endikura kwethirete kwena kuongeleka kwa wagi bwa ukaria antere cia maili 7 akiru na kinyana wandi ya nari nende akariba ruterero kinya nyuma yabo kumba kwethira bagichumiria kwa kaita ntuku nyingi kumba kwethira bakiandamana i wagi bwa ukari na wamba bondeithia burabwethirete butwikite mpanga ntere inende bamwe batongere ba county ya Meru batongeretwo ni county commissioner Jikene Jacob Auma ibo betu kwithira bakiwithe muchemani yo kwariria amantu yaje igie wamba na kinya ayegi wongere ku bwa wagi bwa ukaria bakere nende bugete bakawatanira na utongere ko bakwithira baitiere ibo chwira thina entaira riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni nyuma ya wamba bondethio kujerwa kaita kwa kaita gicigo mbunge kia Borero mabitha bokaria kuma kaunti ya Meru amwe na kaunti ya Isiolo ni babwethetie mucemanio na nikenda kwariria mantu yokaria kuwara batongoretwo ni county commissioner wa Meru Jacob Ouma batariritie mitaratara kathumba na nira kwa yatetheria kire kwagirithio karia kuntu kwa amwe no tiela ndethia cia antu bakuite kuiywa renge. Leo tumekuwa na mkutano ambao umejumlisha
washirikishi wa usalama kutoka gatuzi jirani la Isiolo na hali kadhalika mjumbe wa eneo la Buri na asasi zote za usalama zinazohusika katika kuhakikisha mambo ya usalama yanadumishwa, pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali wananchi na waathiriwa wa wizi wa mifugo wa hivi karibuni. Na tumekuwa katika mikakati ya kuhakikisha ya kwamba tunaweka nyenzo madhubuti ya kuhakikisha uwevi hawatorudi tena kuja kuhangaisha wananchi, kisha ya kwamba asasi za usalama maeneo ambapo yana upetepetevu kila mtu anafanya kazi yake vilivyo. Tumezungumza pamoja kama majirani, juhudi za jirani wetu katika kutusaidia panapokuwa na uvamizi na kuzuia ng'ambo ile, ili majangili wasitumie maeneo yale kuweza kufikisha mifugo. Vile mwenzangu ameelezea, tumejadili masuala tofauti, masuala mbalimbali ambayo yanahusu wananchi wa hili eneo, na sana kuhusiana na mambo ya usalama, vile mambo ya wizi wa mifugo. Tumeongeleshana na tumejadili njia mbalimbali ambazo tutaweza kushirikiana pamoja kuhakikisha kwamba haya masuala ambayo yanatatiza wakazi wa hii area yanatatuliwa kwa njia mwafaka. Na Yakaboboteani akiongela, nafikiri nimesema hili jambo sasa hivi nikikamilisha, nikasema hivi, nimesema kuna mikakati maalum inayowekwa na ambayo hatutaki kuzungumza pale uwanja, kwa sababu hata wevi wako miongoni mwetu hapa tunapozungumza, ili kuhakikisha kwamba mahali wale ng'ombe wapo tutaweka program maalum, operesheni ndogo kuhakikisha kwamba tunakwenda pale na kuwaleta wale ng'ombe kama wako pale. Akiaria Mumbungu wa Bore Ndekiri Mugambi ni wete ni kwithirite kuri na mangaratania kiriukaria kwa kaita karaya untu akwa kuri na mitaratara kathombe kwagirithio karia kuntu kwa kiromba kariba Isiolo turania na Meru na Thiri. Tumefika hapa na county commissioner wetu wa Meru County na county commissioner wa Isiolo na timu yao yote ya security na gao, ili tuweze kuzungumza, kwa sababu ng'ombe inatoka kaunti moja inaingia katika kaunti ile nyingine na ziko mbali. Kwa hivyo tumesema wacha tukae chini ndio tutafute suluhisho, na tumekubaliana sisi sote kila mtu atafanya kazi yake. Tuongezewe askari wa KPL, vifaru viletwe hapa, kila mtu ajiami, kama bunduki hazitoshi ziletwe ziongezewe. Vile nataka kutangaza tutaweka security light hapa, market hapa. Contractor tayari amepata hiyo bidhaa walikuwa wameenda kuimport na pale Mugai, na hiyo will be 600 meters radius ya kuhakikisha hiyo sehemu imekuwa safe. Yes, tuna challenge ya kwenda tutana angali enough cha police, lakini tuwetekani ya county commissioner na bwana Chelule pageta ba jukiangalimwe chilashi na ala wishine chichoge isipeleke cooperation. Nataka kuwauliza ndugu zetu kutoka Isiolo pia wachukue jukumu, waone si hati kwa sababu akaunti nyingine tuko mandugu. Na bokari ne bonanditie kwanirwo kwa bakiwa mucemanio jo bari na wirigiro yo aciara matunda. Mucemanio uyu bakwaria nikatweterere itithuki kulingana bo MP aria na county commissioner bo baria nindi batu atweterere te aijwa tonira twaje kurua into bietu bietire igwa uratware na arua tukwaria ja mucemanio na arua kuma na matunda ja mega. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbitawa Mwende Walaiboni. Ibuya mno mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni. Tukite na mbere na ntheto cietu cia Meru TV Rukiri akiarikire mathiko ya Labano Entoliburu Kararo andini ya kigucwire ndene gicigo mbunge getiania Eastleigh atongeria bamatura amara kinya atongeria abakuringira kura iboretwe baraba kuromba ite mwanya rutero bareke akuringa siasa achia mapema kenda bakanya tongere baraba durina kura na bakarerete ite kaitene kanende Pedro bena kanya gakeya kakuritira baraba bere kwithira bakibathura ngugi kaitene ko akiaria onane constituency manager wa Tigania East jekene ya mwirigi kira
kwiraga na uritie nende akariba rutero bakomba kwithira abakiba gwata mbaru mantu ne yoyonde na kinyaba kubori bobe kwithira bagita na mbere na kugwata mbaru mbunge wa gishigo mbunge kimpuru wa buri kuba kwithira agita na mbere na kurutira akariba gishigo mbunge akiatia nia istinguwe kuringana na borombere kwithira mawira na yoro mbere kwithira kibekire ndiro mbere kwithira kibaromba kura chiomo akene yongire 22 Kiremambura ya kuruke mokura labano ntoleburo kararunda nentora ya koyenege ondiki gushoke shumbe gatiganisti arari mwanya bakare bombete kwetha ke ure baraba kromba kura kwethera ke barabarite ne kanya kandi bombeta ko nambere kwetha ke baritira ngoe karomba ana wanasiasa bonde baraba enda bakaratia baraba kuibewe shima no tukuna kanya kutangue baraba boba yetire ndisera yo bukayukia maiga kwela baraba ngino ntwela baraba ngote musiasa teantu ote musiasa kionje Kemudian karomba ibu watamira bunge, kewe shima, jendeke, neyan jendeke, nabandikirwe, baraba liku bandikirwe, nabakanya barutengwe, nabaraba yeke nabandikirwe. Atungeria baraba lingeri kure ibaewe kanya basukume, baitengugi, untuk kuina kanya. Untuk nyola itu atinda kuringeta mo tu visi MCA vacant, tu visi MP na vacant, uchi onde chienantu. Wanaisha sasa? Yes. Ini ntumuchore mpuru indi mukenda tabia ya ochenchana ya jumbe yangi acharandro tuwachenchana ya jumbe yangi achiangali saudi mentu lao karana kiraitu naru mengeri ya chitabi oro nira mubekiriwe nintu kwa rontam ande mukurura kwa mwekenda na kumuri mbuguri akoru ngera ngera na tumuchore kwa bae ni kanya baipitenduwe wabakosoa kindogo bakabikira bakarekebisha Mwalimu apita amenkera muritoa amumenkera mathabu 10 amwetha rimwe acoka akarambeara ndirathiria musitha eta musina karatasi kareta kumaka ibokita tiketa era kathiria nkengere karingwa akothorania maratasi ara na kumayoko staff room ata kumaka ku lakini mimi tumatuma tutikinyite itare aretu Bwana sifiwe. Pengine tweni kanya kulingana na bora bwero. Owo musiasa Edwin kiongozi betherite bekorabana na Muringo mo county Edwin kiongozi kwathirire county Meru tie mirande yoti na mbere kumba kwithira ikireta. Bugire brenda thiri. Na ndi bukorira thiri, urira thiri nyantu baga barabara iri thirikari ya county. Bukora thiri bukara thiri ne buringa ndisku thiri ne antu betu baga mbecha chikundi baga barabara. Nandu bugire bukwenda thiri. Ili ngatane na maendeleo enda tumbo usapoti. Kisa kwa antu betu Kosema brother kiongozi. Itenelea siasa le manto mono. Viriria itumite kuthirwa bagwatene mwingava na ntwithinkia. Na area MCA na area MP ni autokambira gwita maendeleo. Nanti naria mutamochia arindere irasima mbe aringega MP tonto na kumunyora kuri. Na naria batagwatanirite kietu ni kuona tuthinite miaka 2 na nusu antu betu na tutitikirio kila tugutikiria mbere ma irasima tugwatanire ikabwa tutugwatanire mutamochia turidi hata antu betu tutidija lakini tugatinda karangwa ni ana siasa mtu na pesa nane kidogo kidogo akejaga atume biongo bakiregere muramiri obisi ya mubunge wa shombe gatiganisti mpura bori Alfa Murikiranga orera evrete akiwa mpura bori ageta na mbere kumba kuithira kiritana ngwena thirikari nene kendomba kuithira kiretera karibara wethe akimuringira kura mirandi ya weti na mbere ibwa tongoria bete bakarirware twina tongoria bari na mongo na twina tongoria bati na mongo mheshimiwa mpura aringiro kura tiane yembe atumwa ke thirikari kendeta kuromba into akwenda okore into bya proetere kuromba bitena Uhuru Kenyatta bitena Raila Odinga bitena Gachagua bina Ruto ito gwatanira tuko ngenda iranda riranda ro loi kwina transform ari kwa dirare na metre meta era mheshimiwa amithiata ne achokere kana itachokere akethana ya Ruto ekeya tuko ngenda ro atwamu ya ro na araba kura wa ikiundu loi mporo na pekere stima poro andika barua aba ikira stima kethana ya thirikari diona akwenda kuarware mheshimiwa na intwaro mbete ke thirikari ati akulwa mara stage yaka wa one time kionga biweta
titi ya ere mikindori amirombele tosto cha milioni ya rimwe ati akwa one time yochoka Nairobi ibatu taunia titi ya yetu kana iruto ibatu taunia lamye kuna tererera waitekerwa ekeri kuma mikindori tware mlango na naukai nami pero ati akwa one time ekoloma iruto akaunia kana ne atuba kunate Mheshimiwa Mporo asiomete na usukuma barabara ekumara dhite etira kaliene eta mchimuguru kenda yukuma kitenda chalami ati apua wantam ekare kanoneo na atuba kichoba kaumia kana iruto akenda obera Mporo no mume antubara batinana mongo boga chalami antubara batinana mongo boga roe iba kaure dhirikari lakini mtora tumeana ringero kura naite na intobire kendare tranto non tibiri ndiko okuria community yetu sawa sawa ingaika londi kwa mrevo na nabo to ambamno ndenda kuga manto yonde uga ya mheshimiwa na utongeria ba president kimero kiuga moyo ramone amaira mweko kende ibyo byekimo jokejo kuokera toko waka kimero ke kende ibyo byekimo nyake jokemo waka igo mwaka jokejo temporarity wajere ndenda kuga otomuntu oteroragia tu faba ya mheshimiwa Mporo ikeroria dacha kororia cheti yote muntu oteroria otomuntu otegekate kinya babo bokaroria na bokamu wate kororia no tuigo muendete te sawa Kiripoti Meru TV kumatia Betanda Msumuturia wa Virenza muno mwandiki wetu wanthe Adams Muturia wa Thirinja riu thukawire kirigia urani mwerekewe gikundi kumenyekana ya Netcare abari na ikundi bingi kathomba kuma kaunti ya Miri baliongete ndene nterechi ya Kirogine ira riwandine ya bogete gicigo mbunge kia South Menti bawatanirite na kinyoremi wa minister uremi a kaunti ya Meru yekene ya Njanaru Katangwire njire moya kuwererua na kwitana mbere na kuona uremi boikwachi bya mkuo kaitena kwani barite na kutarire mawe kathomba yare yaumana chiana urembo bwa igwachi bya mkuo na kuri kinyandu kembethe na arimi bange bombe kuthira bagichumanirie na kuichukumania kire uremi bono tukinyani uremi abwina ubatu nawe Ruth Kawira Kirigia mwerekerio wa gikundi gitiga kithirikari kia Netcare agwatanirite na ikundi bingi nkabo muthenya jwa narua ni bakinyite nterecha kothine ireri ya bogete ya Bagaiti kiri gicigo mbunge gia South Menti ni bethirite bagikungwira mikwachi ya Kimiru bethirite bakianda kwa kagita na kinya kuonania bya kuria biumanagia na mikwachi iji kwa Netcare na project yetu tujeta kula untinarua ni Kasava Netcare ni founder member tore ni partnership na Chanua Farmer na gikundi giki gitwa Kiroko Self Group na gikundi giki kia area managers bantu reji na no twambirite na mitira twandite ya umete ofisi yetu Netcare twandonetete lakini twekweja ndategera tona mutejo te kumenyerwa guterio jukura bwega number 2 okwandithia muntu muti so akajo menyera kireja gambi that is what twariria gikundi turetikanirie ibande migwashie na gintu kia mbere no mwanka tuthithie demo farm nekenda bamenya kwandithwa bamenyere gikura benda baoni the process so twathithire last year May mwanka na arua na migwashie kura na nariro tukujite ku celebrate ntuko ya narua tukujite kurugura wandithwa mikwachie yetu ya Kimiru nonto ni irio biria Amiru twaero imurungu into bira tugaga nyabitugaerwa na nyambura ekanyia bitiendanga ye nyingi batwe tore antu bara baitango geci environment itugwikira na tukera antu betu twambirie kuanda mite na tukianda na irio ja mikwashie nonto nyanga ye kwaura abiendereaga kuruki batariritie mawega kathumba jethirite jakijania na kimera kia mikwachie na kuromba arimi aja kaunti jina ndi gukumbatira urimi bubu bwa mikwachie twasi jote kwenda mbure nyingi taye twandite abona twaketha jouriro itari mwaki na mugwasi jote na mirimo mingi na mugwasi jote kuria kurimirwa go kwingi na mugwasi jote kuria kuirwa mugwasi wajo ando joikira terine punga teriete na thina ijo gukora na within mieri 9 to 12 months mugwasi jo kurire
kuma 1960s ura tuije gutana mirimo ta BP and diabetes toga mirimo ne achungu na ito achokira kurania atiri mirimo ya achungu yejire na atia mirimo ya achungu yejire na UMPP na mbi gotwika tuguterejaga ura twaya gintwire tukara ura achungu barijaga antu ibande migwacie antu ibare migwacie na bamenye mugwacie kinyi biashara ijo kuongetwe na into bibinge mugwacie ijo kuthithia rangi ya gwaka nyomba ijo kuthithia nguru kinyi jo tomairo jole nguru tanya kugwatithania makara jaje ta mburikwet mugwacie ijo kuma industry of starch ego tomirwa kirima industry ijo kuma mutu ijo kuma chapati kila kitu na chapati ya mugwacie ni ombega kire chapati engano nonto mugwacie ijo tena gluten kwa kinyanto bara gweta sibitali bakanu ja chapati ya ngano babati batumire mugwaci ni kiatho kinya gigukinyini DCC wa sub county ya Bogeta na Njanaru Gatangugi ura ni minister wa urimi ni ara kinya bo bethirite bakigwata mbaru urimi bubu bwa mikwachi na kinya gwita mataro kiria Miru and kulingana na penye rais alisema tusaidie watu wetu wafanye kilimo biashara. Tunaungana na tumeangalia ya kwamba Meru kuendelea lazima tufanye kazi ya kilimo na tufanye kilimo biashara. Meru I think is the Canaan of Kenya. Bado Meru nande ituraitiria kiwango kingi. Bado tutakurima na eno tubakurija bya kure ake ira itagwa subsistence farming. Turaitiria rebo nenge ya kuga nande urimi wetu ni kilimo biashara. Na tukithithagia value addition na ibo kumenya orua ira yetu gwetwa aggregation center KIPS ndendera ruterwa ruire ikarugurwa into bibia tubionda tukurima turenda gweta tubigekirwa factory reno bia process bira bikumbika biu binge bigekirwa kire cold storage nikenda bigetera rira beiga itia na ndi tukendie gita riu kwa tutendanga into bietu na bei ya guta ira itagwa bei yogoro batu tuweka into bietu na ara KIPS na twina other aggregation centers kidogo na tuweka into bietu nikia tumitukuga watu value addition na manto ja agribusiness ijo tukuga jaka turetera baita Meru na ngabana wetu jau ijo ja program na yawe ya gukiria urimi nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Hibeya mno mwandiki wetu wa Dr. Jeff Wagitumano ntubori boti una njira endi ku kilokete ndeka 20 na ile akenyuma ya imo cherukire akomba kwithira chiro ama part 1 done yo kumenyethia ira chumethikedera chikareka county ya Meru mya county ya Meru na kinyathi guru ne yetu yonde ya Kenya njare ne kwandi na ngatheti ya The Daily Nation na bone buo thibo ngatheti ya The Daily Nation njare nengi ande na ngatheti ya The Standard na bone buo thio abwa ngatheti ya The Standard dene ndeka itikura yinchokerete kenamba kwithira ngikumurikira ira chire ngatheti ne icho yele kenda umenye ne bibongo bithirite bie karika akinya omenya thiguru na thiguru ne yetu yonde ya Kenya amuna county ne yetu ya Meru tumenye bira birere kugwe tuno ntundakwirire kaita kamogo kira awithire uthamitwe no tikumenyiriro mbere kwithira okithamwa anyway tutirimana ne ndeketi kureke na bithira ngikumurikira ngatheti ya The Standard na kinya ngatheti ya The Daily Nation ugeta kuraya